Whaatalo whātu talafo wala Radio Samoa le nei fo i tae au, mā lo le soifua manuia, usimea le whaafonga o talo le asolua. Tomu atu I talo le nei tae au. Ua tapena le solo te ea fo mai sinia ma fo mai nifo I le mai ai o feuta na inga, e le ai se taunu unga manuia o tala noanga mo lātou tutongi. O se fuafuanga wa sa wai le mai a whai mai o le matanga luenga o le soifua maloloina, I sui o le asosi wa tā ua o le salaried medical specialists, e tapena o le aanga I mai le real value pay cut mo le isi tausanga, ma e tolu I ai tausanga sosoo. O totongi nei o le ai pele si itanga peitai, e lalo mai o le inflation o lo o iai nei. Peitai o le mana onga o sui o le asosi, ia whaia totongi e whaafetau I male inflation. Wa mai a palota ai malisilia ma le valu se fulu pasene o sui o le asosi. Ma whai mai o le a whaia lātou solo te e tolu, ina ia whaai loa tu ai matanga luenga, wa lava lea. O le aso lima, se fulu tolu, ma le lua tasi o se tema. O le a whaiai te e nei mai le lua I le whai tu la le umi. I se tali mai o le matanga luenga le soifua maloloina, o lo o ngā lulu nei masui o le asosi le malienga e mali lie uma iai, ma toe wa ai I awala e mawhai ai o na whaalea o ngā ina solo te e wa tau tau. Amata si mai le amatanga o le vai aso fau tau o pākanga o ta avale au kilani. O le swinga le nei o le awha au popo ai le isi tasi tā lai le tūla. E paka i le ta avale wha o ngā ina pākanga o lo wha atonu tonu ma wa ai e le Auckland Transport. No fuanga pisi o le taulangai au kilani, o le atotongi ai le aveta avale le ono tā lai le tūla mo I tūla e lua mua. E se fulu tasi tā lai le tūla mo I si umai tūla muli mai. O le iunga leo le whaatanunga sausa o mai le pole nuu au kilani Wayne Brown, le ana tusi ai le Auckland Transport I le masino te sema o le tausanga tā aluai. Le ana whai mai ai wa te tauana wa ai I tu e maua mai ai tu pe maua wha au popo o le Auckland Transport, ma wha ai tia le wha moe mai I tu pe le council, lea o loo maua mai rates. E se mai I pākanga o lo I te tonu o whale, lea o loo pūlea le Auckland Transport, o lea fwoi o le ACI le tasi le tā la, pākanga I ta whaala e aloa ia mai le aso ngafua o le vai aso a sau. O loo whaawau peo na pa u le lango mo le Labour, a o le National ma le Act, wa nga I atu I le nanamu o le manu malo. Whaai unga leo le pālota whaapolokiki a le One News, lea fwoi watoe pa u ai le lango mo le Labour I le 4 points, ma sau whai ai le luas fuluiva pasene. O le National wa whaau popo le isi lua, ma ua tolu se fulu fitu pasene ai nei, ma le Act na ma waina le se fulu tolu pasene. Sau fo I luma le la o le va a Winston Peters malana New Zealand First, ma wai le 4 pasene. Mo le pale mia fia I tangata wa pa u fo I le lango mo Chris Hipkins, e pe ona to e se ai le tolu points, ma tau nu uai, I le luas fultasi pasene. Le ise suinga mo Christopher Luxon o le National, ma o loo tu ma wai pea I le luas fulu pasene sa iai le palota o Iulai. A whaaliliu le whaai unga le palota le nei ana nafi no foa o le pale mene, lo o maua le National ma le Act le onos fulu lima no foa e o si eise whainga malo. Ma o le unga leo o so o palota whaapolokiki a ofisa whaasalalau whaapea Iuni o le taunu unga lava e tasi. A ve leo le tama limas fulua tausanga o wanga nui ma ua mōlia ona o lana scam, leo lo o whaia I totonu o New Zealand. Reporti ala ofisa o o le ua mōlia le tasi se reporti wa wha o atu mai tangata lau tele. E tusa ma le scam o lo o iau I nai tupe tangata ma whaamtalanga, o ni whainga I ni vesi. Lima mōlianga o lo o tu wa iai, ma ua toe au ngani mai eile ofisa I tangata lau tele, e tau ma mao ma whainga tau whaavalea nei o lo au wala mai online. O lo o whaau so e ngā leo le scam le nei, mai maua fo I e tala fo wele la iti tupe tangata wa ngā wai. O le soe tu la iei le tamai luma o le whaamasinonga. Matala whaaiu, o lo o sa ilia pia nei e leo le tamai ta itala vau au kilani a ona, se fulu lima tausanga le matua. O le asalulo le vaiaso ta aluai le tulai se fulu luai le awauli, le taimi muli na vaaya I Albany, mai leo, o waite mata ma le taulangai au kilani e te leina iai, ato ai e iai ona so o tanga I whangarei. Mai leo ana po, o iai le popo lenga I le saunga le mu o lea te maitai. Ma ua whaatalo sanga mai iai tangata lau tele fe so o ta iatu, pe a sila fia se mea o iai po o nisi lava fo I whaamtalanga. Talanalo Radio Samoa, manuia le tai au.